Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Sulano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti na minsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengan. Isu a makidengdengag akmeten kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga rodan a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman mat ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid ti inak, manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Papa. Nakariin kayo kayo't gayam. Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Diyak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Diyak maten maalat iturog ko sa harimuarak. Amangan mat no gapuday ta iti kapapanunot yo ken ni mama, papa. Ha? Excited kayo siguro na makakita ken kuana niya. Agasem ngamin ti dandan ni sangapulo atawan na kadanay di abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa yung agbiyahin ton bigat. Excited, akmat na namang sabat ka ni mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak asumurot iji airport. Anya? Angam, apay, papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa kiji opisina. Isa da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni mama mo, Pangaasim taurnusan ta kumati may papankadat na, Freddy. Panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Kan sala nga ta, addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Podno tinangag mo, addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka, tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Wala ako nagitibad-badok, kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinatan. Aramide mo ti kay-kayat mo, ta aramidak matan ti kay-kayat ko. Kasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni mama, papa. Pangasim, papa. Di da kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok adinakmat lang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Talaga ngamin nga awanan mariknak apanagayat ka ni mamam. So, anasay-sayatan no pumanawaklangan niti balay. Kasta kadilatan, papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam addan sa baling ay ayatag. Apay, papa. Apay, anak
kastoy ka ni mama. Ita ka di pa itaadan idadyo. Ita ka di pa italakay kan bakit kayon. Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa. Sige, iha. Patuloy akon. Sikan ti makaamo ka ni mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y may anti-inam, anak ko. Cherry honey, sikat ti pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa kon ti asawa. Manipo dita, awanen makalapad iti ayan-ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayatan ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayatin ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inaunaak ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatan. Tinapatan, ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Cherry, Kasano ak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga itibarlaang ni Madam Remy, ti pakik extra ak. awan na rumba nga pagdanagam. Adu ti ornong ko. Adu ti kwarta nga aramatan ta. Sigurado ka? Wen, kunak lang arodan. Siyak ti makaamo. Okay, you're the boss. Mama, Jenny, aging ka di ita, kat panpanunutan yu pailaang ni Papa, Mama. jak ilibak deta iha. Talagang amin ajak malipatan ni babam, anak ko. Nga uray pinasaktan da kayo iti kastaunay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Tibagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasam man, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni babam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa lang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wala na ko. Maaga ko no maaga. Ngamjak mailibak ti kinapod no. Ay ayatag pailaang ni Papa. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni Papa. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata amam. Mama. Patyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. Kumusta ka, anak ko? Saan ka butan na nagaw-awid, ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana. Nabuak din na pasama ka na kayo ka ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana. Agsakit ka ano kasta di aramidam anak ko. Awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, pilitam timangan na. Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kaslabumtak ti barokong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasam man, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit, Nana. Nagsakit.
Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panangpanaw ni Freddy kadakwada nga gina. Unya ron Kasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit mo tinakam kaw. Gapo iti naramid na dya, Freddy. Lumabalin la ko maamal-malwag. Talaga nga aramidag. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mo't. No kaano ang nagawi din di anak ta. Isumot din di panangpanaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak na ijay a Freddy. Tumuknaw sa dilangit ti gurak iti na ijay a tao. Alakit kanayunem ti sumarong karigi balay daloy daa. Iti kasta, adamot ka sarsarita, jay anak ta. Iwan lakay. Talaga kasta ti aramidag. Kasano? Nagatang maaminan nagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor ta nga rudan diti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabiit lang ang honey. At dapat ganyam nalipatang agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro areno, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanin day dyan, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay ka nagadya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawata. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ka. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan, mama. Adtoy, inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabali na di kay mangan, mama? Kitaan niyo, imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramida niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti amam anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkitkita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta kenkwana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa anak ko. Amom mati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama. Kailiw ko na yan ni Papa anak ko. Ay, masya naklauna yan iti anak talakay. Nakakaasin tilangana. Kimutong pa yan. Wanya raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti magina. Ti pagdanagak, ang mga nuag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rutikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta. Bareng kayat na ti mangan. Unman ngagpay sulakay. Alo ko uyam di anak ta. Bareng sika tinanggan na. Ha? Nay, anya mapaspasa makin ka anak ka.
Apay nga aprusam ti barukong bao. Kupit ti barukong ko, tatang. Maulawag. Sus, mabiglaan tayo bak ni Nanang Mau. Lucia, bakit? Lucia, umay ka dito silid si anak ta. Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasamak iti anak kalakay. Ay, wala ron bakit? Urayan ta arumwar ti doktor anang tamingkan ko na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanagan na ka talaga lakay. Uray siyak nga ron bakit? Ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabtan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adin ang nalasatan ti pan naka-stroke na. Wala raon, apo. Madagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ko. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apo. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa'y lang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa'y nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan ni Disidong ti sabali a babae. Apok. Mama! Jane, anak ko. Tatang. Ay, amanak ta nakaring kanloy ta anak ka. Kumusta tirik nam? Ni Nana. Sa di natin ayan na. Iso tinapangimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kung na ti doktor, makapadagas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa isaw anak ka. Saan kumaanatang ken ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay niyo ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan da ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. O sino ti lalaki akin inarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino da jay ko nak? Kwa, Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry. Ngam nagsinuglan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan. Ngam agwin na swastan. Ay ayatek pa'y lang gayam tinobyo. Sorry. Ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mang rabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan. Rabiin, apo. Dakamain ka ni Lulam ti makaammo ka ni Mamam. Agi na nakamutain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay, na di mo panunudan na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa na. Di ka madanagan, da saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo. Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. Masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Ag-asaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay,
Jak mababalaw ti inam, apok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo, Jak man amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan ti kasdi ngay naramid na kanakayaw. kagburak ni Papa, Lolo. Kahit anya nga iti planom, apok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ang kasano nga, ikat kayat mo't nga rod makita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin, jak pailaan kayat makita. Jane, apok. Iso ti aking basol iti amin, no apay nagsakit ni Mama. Iso ti makagapo, no apay anaadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane, anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay, anak. Agpalawagag. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa eh. Agsupli ka ni ti ayan ti babaim, kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin iti dayjay a babae. Ito nagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak, kasta ka di. Sa dino tayan ni Mamam Iha, kaya't ko ang makasarita. Tumanaw kayon, kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane, anak, pakawanan na kuman. Pagbababawiya akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama, gapoy iti naramid yo. Anya, pagsaksakit ni Mamam ko nam. Wan, ngam kasi din ako nakon. Pumanaw kanta sanda ka kasapulan. Freddy. Loida. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. Umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito eh. Pangaasim. Jane, Iha, pangaasim tapastri kanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyaman ak. Ta nagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik ti bulod ko abiyang. Pagawanan na kumaloy da. Amok adakkel tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy. Ikarik. Di kan panawan, Loida. At dan sakit ko. Katamangan no sanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny, ha? Kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ni Mamam. Pagawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon, nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahiton panawan ka ni Mamam. Anak, ibagam laang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo, tapno mapakawan naklang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane? No saan agapo kada kayo? Saan kumamatakas tati ka sa saan ni Mama ita? Nasakit din nakam ko kada kayo. Tumukno sa dilangit tigurak kada kayo. Kat di kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan niyo. Siya ko ang nagpagpakaasikan ka, anak ko. Pang-asim, pakawan ang ni Papam. Punaso mo ang tiguram kan ko na. Kasta ka dilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang-panaw na kada tayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kada tayo. Ha?
Pudno anasaktanak iti naramid ni Papa. Ngam nagkitawan iti pampakawan. Mama, Nagkari ngagbalbaliwan ni Papa. Iso nga ikamarot iti gundaway na. Amang panagnak iti panagbalbaliw na anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso tinaramid na. Ngam pinakawan ko lang ta. Nga puta ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ang ti pamilya tayo. Iso apang nga kasi. Tapakawan ang matan ni Papa. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kan ipagayam tayo aglaysa, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga rod iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. anya nga iti ko nadagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Sama sa po lang maopera ka iti kabita na panawen. Kasano daytan, tata. Awan matkwarta tayo. Di kang sakit, anak ko. Siyak ti makamu. Mangarami na kiti pamuspusan tapno maopera ka. Arami na kami nakabalag tapno agbyag ka Glaysa, anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tata. Sana mapasamak na ita, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tata. Ngala, dito'y kalanguan. Mawarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli ak matlaeng, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, Makan Hilda? Ada ka di pagnamita? Aywan, nalipatak mo tin nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na ospital man ni Glaysa? Ay, wan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaiso na nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Enta bisita ni Glaysa. Sumurot ka?
Kadwa na. Dua tamang tulong iti agama. Agyaman nak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak ama sakit ni Glyza. Apay nga taakas titiriknak kan kwa na. Gapo siguro at talaman anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti unag ti sa nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amaladingita na. Ngamyak to pagbabaw yan asikatin na ki asawa. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang bakit ha? Sungbatak. Hello? Sino na ito eh? Siyak nga rod. Anya? Istasyon di pulis. Apay sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige sir. Uwan, umay kami adagos. Sino ti kinasaritam? Kanaan niya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel ko nang... Uwan bakit? Ni Samuel pa ilang ti unahan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay natay mo dahi dyan a tao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado akwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kinkwana para iti operasyon ni Glyza. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na ka ng saksak kinkwana. Diyos naman ang maasi. Diyak mo tinggagarat ya amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kan kwa na. Amuti Diyos na ita. Dakala parikot da ito eh. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson. Tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapol ang maopera iti kabita na panawan. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am. Kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, diyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaasiyo. Uray baybay andakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa yung namin ni tatang ko. Glyza iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin nakakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino di ayan ni tatang ko. Iha. Ada ngamin napatig-an na panan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Pimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakka din kayat makita ni tatang ko. Di nakka din kayat nga iwanan. Ha? Ay ikwa, iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat-abaytian? Gusto niya. Di ka nagsagit. Uwan, da kami ti makamukan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat dayjing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon to kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin.
Nasulisog laang anagaramid iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rod ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay matlaang ngamin asakit tinakaigapuan ti pannakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa. Sa anak amang ampon iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayon ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo ha. Iti umay pa nagsasarat. Aginroll ka, Wan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas a masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taaging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpatan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Pinapudno na. Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Angam, apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag. Sanak ka din nga ipatpatag. Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang. Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramid ti amam. Katnas kan asangwan na daytoy. Anya di naramid ni tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, adda kadwak nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Ah, Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't makita, tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna niya makita. Kaya't ka ka din na. Kaya't ko makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak po. Tatang! Agsingsingpot kay kayan da, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ida, kas pudpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kadakwada, ha? Tung palem nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka anaimbag. Iti kasta, at dan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako unay, mama, papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti aday ti likodan day ti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, dahi. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, mama. Kat jak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak.
Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, Mama. Apna. Wala, gusto daytan. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, Papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami, mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami ti anak. Pundoti ko na ni Papa mi. Ala, gusto na itan. Nagawin tayo kitin. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana akiti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Delia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun yun niya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan mi kan kuha na, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan Hilda. Ang amom, maragsakan ag. Ngamin, pasig aragsak kan baligi ti inpaay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti ama na? Dayjay, at dapay laang iti pagpaludan. Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga ipariit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpud no nga amana. Iso nga rod adi mimat lapdan ni Glyza. Ammo mi ngamin nga isumat laang ti may saan nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging gaan nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kayat mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka ngamin na nakuyog idi last week? Iso bumawi akman ita? Kaya nice ha, adalat tamad danag ko ha. Iti anya, babe? Ang mga nukuyugon na kati sa bali. Narigat eh. Sapay nakadado ti agararamkan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikat ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog akpay lang iti sa bali. Ha? Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ha? Ada ngamin baro a klientik ijay. Okay. Mas dawak lang, babe. Iti anya, babe? Papayakas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak namin kadakwada. Kaadwan namin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid da iti basol, gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amam? Dwayne. Nakapatay ti amak, iso na balod. Ha? Kat gapo day takanyak. Makasta amugaya mo ni Dwayne ti amin. Nelson, impod nun ni Glyza. Kat anya nga tinapasamak. Kat ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na nakin ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anak kasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Naku namon lakay. Ayun gayam, ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton bigat. Saan pa'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang!
Wala na ko. Nawaya ako na. Diyan ko nimbag-bagakan kay dinauli ang nagkita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresahan. Oh, tatang. Glaysa, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyaman ak, kaputa sinong batang matlangan, dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, Iha. Iho, best wishes ka na kayo. Agyaman kami, Mama, Papa. Agyaman kami, Papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kan kaglaysa. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Jak tumao mga gyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson. Amok nga iti kaano man, kadyak tumakasubad iti kinasayat yung kada kami nga agama. Ngamkit di, kanayon ti panangi kararag ko. Asapay ko matabindisyonan da kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayat yung agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan maysa. Amoy umat asaan kayon asab-sabali kada kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom amay sa kriminal ti amana. Ay atak ni Glyza, tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Kat napatagmat kanya ko. Kat may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasayat kayo tao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswaro mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay kitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo kinkuana. Gamin, amin dagito yung mapaspasamak ita ket tagayatan na. Manag apakaragsakan tayo mat apinarsuan na. Isubli tayo nga ron amin kinkuana ti pamadayaw. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagi ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Francis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakurapay laeng a pamilya ti nagtaudak. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit akimpet kenkwana. Agmay sa nga rod ti inami anang isakad iti pagbiag mi. Awan ti nakaadal kada kaming agkakabsat gapu ta kinay kayat min tinanggad wano nagtrabaho gapu iti kinarigat ti biag. Inarapaap kumet ti agbalin abaknang. Sublian taman nga rod ti tawen 2013. Nobiak idi ni Grace. Kastoy man dagiti pasamak. Anya nga iti planom, Francis? May papanitan niya, Grace. May papan ka data, ah? Ha? 5 atawan tamatkan nga agayan ayat. Awan ka di pa'y planom amang ikalay sa kanya? Ay, kahit madaanong tulata, ah. Amumot na kumpay urnong ko. Uray di simple laang ngamin, ah. Tinapatag makapagkalay satan.
Damdamagan nga minan dagiti dadakkel ko no kaano ti panagsimpata. Diyak kaya ti simple lang ang kalay sa Grace. Ha? Kahit ko, katjibong ka. Ingrandi ama ko na. Iti kasta, saan to amalipatan dagiti tao a dumaray. Angam Francis. Di ka dinagkagkag. Basta dahi ti arapahap ko akalay sa. Isa pang asim. Tadikan kumontra. Iti kasta, saan tamanin nga agapa. Francis? Agurnong tapay, sa tanto agkalay sa. Saan mo't siguro anarigat nga awaton dahi ta? Aga-broad ka kunam, Francis anak ko. Wala na. Kahit ko ti agurnong, para iti panagkalay sa amin ni Grace. Saan lang nga ta? Kahit kumot lang nga patarimaan to'y balay tayo. Iti kasta, presentablin tumot into nagkasarak. Ay kat si ka nga rod anak ko. Noan niya ti amum apagsaya atam, di isaw ti aramidam. Wala na. Umanay mo't siguro dito talo at awan na pa nag-abroad ko. At danto mo't siguro umdas nga urnong ko para iti panagkalay sa amin ni Grace. Ay kat mabalin mat siguro basta lakit di igaad mo ti manggad anak ko. Wen, awagak na anti Mildred. Tagpatulong akin ko na. Iti kasta, nabibiit ti pan nakaiproseso dagiti papeles ko nanang. Hello, Grace. Imawa ka. Tagdakayat ko apun-kan-kan ka. Namnama akong dayta, Francis. Ha? Di kagdanag, tadikan parigatan pa'y. Anya ti kayat mo asawon, Grace? Siya kun amismo ti mang waswas iti relasyon ta. Grace, di ka kumamot mang rabak iti kasta. Pangasim. Sa anak amang rabrabak, Francis. At dan sa baling ay ayatag. Isu alipatan na kon, talipatan kamatan. Bye! Saan, Grace? Grace! Tawa ng bahay na babae. Inadap ng ti cellphone na. Saan na mabalinda ito eh? Saan? Umininom ka manan, Francis. Banda ko malayang ante. Kahit ko lang ba't liwag ti sakit tinagam ko. Wan nga manong aldawa na kasta ka. Laglagi pam nga awan ka iti Pilipinas. Saan nga agbalin ti kasta dito'y kaanakan? Panunutam kumamat ti trabahom. Ante Mildred. Husto daytan. Pangaasim ta saan kumaanatangkan ti ulom. Awan kay di Pilipinas kunak manan. Maawatak ti riknam. Ngam importante mat ti trabaho. Amang ano'y katanda ka, no di ka pailang sumrag inton biga. Anya ngamin ayati napasamak anak ko. Apay akala at ti panagawid mo kat saan mo pa'y mo't analpas ti kontratam. Nagkatak iti trabaho na na. Adya, ang apay, anya ngamin ti inalaramid mo. Diyak may pamay sa tagtrabaho. Gapu iti panangisina ni Grace kanya. Adya! Makababahin man. Gamday ito ti puno na lang. Ay, unay kan anak ko. Ay etek unay ni Grace. Iso ti may sama kagapuno apay nagaprodak. Para kumay ti masakbayan ti buklin minto pamilya. Gaman yan, tatilang ba't na uray. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ala, di kan aksangit anak ko. Padyek ang makasarak kan tumot laang iti babae amang ipatagkang ka iti napudno. Nakaamamamot nga iti dayjaasin na Francis ading ko. Katrabaho. Napintas mat. Iso na lang ang taddan samot ten anak na. Ay, kwa. Uwan man na. At damay sa nga anak ni Sina.
Kat, dayjay ka diti kayat mong asawaan. Ha? Kayat mo ti maaddaan iti instant anak, kasta ka di. Ni manang mo. Ay sus, agpanunot ka na imbagading ko. Amumat siguron ti kinarigat ti biag tayo. Ita, mangyawid kan mangpakan kapay iti di mo kapkapin ano. Manang? No mga asawa ka, jay addamat pa kairanudan Saan nga iti parparehas tayo matlaang amarigrigat? Ha? Nadamag ko kat akursunada na ka ni Aileen. Sinaam ni Sheena, ta ni Aileen termam. Sigurado nga agbalintuan na nam ay tibiyag mo, iti sidong ni Aileen, ading ko. Sorry, Sheena. Kung masapula waswasin tanti relasyon ta. Awan mabalin ko, no day tati pangadeng mo, Francis. Sorry talaga. Sabay lang kumatama pa ko, anak. Okay laan. Kinapudno na. Ninamnama kundi kastoy ang mapasama. Kalpasan ama mo mga adan anak ko iti kinabalasang. Sheena, saan nga iti kasta? Di kan agpalawag pa'y, Francis. Kas na ko nakon, ninamnama kundi ito ang mapasama. Iso adi ka agdanag, tao kay aklaan. Sorry, Sheena. Ala, panawan nak dito yan. Di mon bayadan ti kinanta. Tasya kun ti makaamo amang bayad. Sheena. Panawan na kun kunakmat. Katsapay la kuma. Tagbalin kanto an naragsa. Iti sidong ti sumaruno nga agbalin akayan ayat mo. Inton bigatan ti kasarda Francis kan Aileen. Ngumapay ngay akasla naliday kayo matnanang. Ay, kasladyak payla ang ngaron mamate nga agkasarin di kapsat mo, Raquel. Ay kat mamati kayo nga ta isumat ti kinapudno nanang. Sapay kasla nadlaw ko nga adatang tangsik ni Aileen. Nang runa ti amada, kasla mata pobre. Ay na, amoy umatandag iti babak ng nanang. Talaga akasta ti itsura da. Ngam numaam-am mong idaan na imbag. Nasisingpet damat laeng. Wen ay. Di kay nga may nagpanunot iti negatibo Agyaman kayo kit di ta mga asawan ni Francis. Matungpalan ti arapaap na nga ing grande akalaysa. Ngamin, bak nang da Aileen nanang. Uray anya pa iti ibagbagam, Raquel. Talaga adyak makaid na amang panpanunot iti agbalinto akasasaad jay adem. Talaga ngamin asabali tinadlaw ko nga ugali ni Aileen. Sa di no tinanggapam, Francis? Nagapo aki Jayli. Anya tinapan mo inaramid ijay? Ha? Ay, kwa. Anya tinapan mo inaramid ijay, kunak? Napanak nagpawit iti kwarta danana. Nagkunakan ka mabalin mo idaapaw itan iti kwarta? Ha? Nalipatam samatan nga amin nga addakan ka kat naggapo kanyak. Aileen. Manipod ita. Ibagam amin kanyak apapapanan ken pangar-aramatam iti kwarta nga itad ko ken ka. Naawatam. Dailin mataday titiri sidak kalabalay. Madlawa na karagragsak da. Mayat ti kakatawaan da. Ay. Una yan. Kukwaklat naman yung tumapapal. Lusyak. Okay lang matamakit kita kida naragsak. Maki-istorya. Ken maki-jamming akpay kit di kadakwada. Uray amok nga day bagbaga ti pamilya na kanya. Ngano siya? Kasla iparit na nga gragsakak no kaduak ti pamilya. Kanayon anak kami suot. Di pa'y makinistorya iti pamilya. Ay, una yan, tikas piagasat ko anang asawa. Napan ka din ni Jewer House ni Francis? Wan, papa.
Nasapa rin mo. Apay ka di? Awan makiti. Wala ka ano saan bayarapan. Kat may aldawan. Kanayon matkit di amasapa amapan, papa. Masapsapa ngamin amaririing. Iso amasapsapa mo't amapan ijay warehouse. Ay katribang na lang. Naskan lang ang pagrigatan naman, tikan ka rin na. Kasi di ka lang kung ay pagkakin kay ha. Saan nga umdas ti ayat-ayat lang tapno dumuras ti negosyo. Nang runa, kat may salang mat nga ordinaryo at tao tinakiasawam. Papa? Ti negosyo kat negosyo. Iso ano kaya't mo tag-progreso? O saram tao tak mo? Saan ka mat siguro ako lang? Tapno di mo maawatan ti kaya't kwasawan, Aileen. Kukuam ngay, Francis. Altawan, ngam aging gayta, di ka pailaang nakarubwat. Sa dino ti papanantaya? Di mat imbagak idi kalman ang masapat ang agpalaon yun ita. Agpabinyag ti may sa agayim ko, kat inalanak aninang ti anak na. Gastaya, kat nawan mo timbagbagam. Ala, awanin ti ado pa'y asao. Agrubot kakit din tani, aldawan. Sapay adayo pa'y ti biyahe ta. O sige, urayan nakbasitin tagdigo sa klabit. Agawa am atani aldawan. Di nakmanin pagurayan iti mabayang. Hello, Manang Raquel. Nakaawag ka mat? Wan, adin ko. Mangibaga ako maiti kwartam. Naimbaglaan nga igatang ko iti agas ni Nanang. Naipos ngaminan ti agas na. Kasta ka di? Wan. Kan na yun ang matan iti pang grocery. Kan igatang ko iti daduma pa ang masapsapol dito balay. Sige, Manang. Bayam tamang ipauitak to apaman ang makadiskitarak. Makadiskitar ko nang? Wan? Ay kat tumawat kan iti asawam. Ibagam tagpaimot dito balay. Jay launay agas ni Nana. Ha? Ay, ikaw. Apay, di mo lamaasyanan kada kami? Ibagam ngamin at isasaadan mi ditoy, iti kastaam mo naman. Ibagam tamang ibingay mo't uray tiping laang ti kinabaknang da. Ha? Wano da kamin kininanang ti umay di tabalayo, tani. Di da kami mo't masango nga umay pasyara. Bisi kayon sa mo't unayin ngagpapabak na nga din ko. Ay, ikaw. Saan naman? Bayam ta kasaritak to na Aileen. Ibagak to umay kami pumasyar di tabalay. Nayan ti kastoy agasat ko. Ay ayak o na itibagit. Gaboy ti kastoy nagtungtong pala. Baka nang nagpasuti na sawa. Ngam sa anak mat anaragsak. Kaslag mabagbagkal iti kastoy sa saadak. Nagtrabaho ngam awan pulos may gamakakwarta. Kaputad damot amin kinailin. Lumot dumawatakan ko ana. Masapul nga amuan na pa iti pangusarak. Diyos ko. At nakaninda ito'y abiyag ko. Dahito'y katintidusak. Gapo iti kinambisyoso. Dahito'y katintidusak. Gapo iti panangikalang ko kinisina. Awan ka di karbangak. Nagragsak. Anyangay ti ko na di Adem, anak ko. Urayin tayo, tagawid danto kano dito'y balay, Nanang. Kanaw? Wen nga rod, isumot ti ko nana. Diyak lapat yan. Na, taapay mo't ngay adiyo pat yan, kat iso nga rod timbaga ni Francis, Nanang. Mamati aktaw inton adadan dito'y balay. Ha? Kat no manipod ng asawa ni Francis, kat man manumatan nga agawid dito'y balay. Mabilbilangan ti panagawid na, manipod nag-asawa dakin ni Aileen. Ay kat ugali na ananang. Talaga kasta dagiti makias-asawa kan mga sasawa. Anya ngay nga rod kat adamot ten pamilyada. Kan maysa,
Sigurado makumikom damot kadagiti trabaho na. Marikrik-nak asaan akasta ti mapaspasamak ijay Adem, Raquel. Ne, pagkunaan nyo mo't ngay nanang. Marikrik-nak nga ada parikot na. Anya ngay kumati parikot na, kat nakabakbak nang mo't jay inasawa na. Ay basta, marikrik-nak nga ada saan anasaya at mapaspasamak ijay Adem kunak lang arudan. Anya? Amok asaan anasaya at titrato ni Aileen kang kuana. Kita amlaangan idinaudi ang nagawidan da. Nagmalmalam ang nagpupok ni Aileen ijay silida. Dandan ni iyo nag-amin jay Adem ti kasapulan na. Ultimo danom kat payawat na pay. Di pay mat umay makiistorya kada tao. Ay kat nabannog nga tamat ananang. Oho, talaga kit di nga nangato ti purwana. Itay ka pa'y apalpaliiwan anak ko. Okay ka laang ka day. Adan samot parikot mo. Awan, nana. Okay lang. Nairuwamak mo tanit ikastoy abiyag. Inaldaw a trabaho. Baon dito'y, baon ijay. Mabanog, aginana. Kastalatan ti rutin ko. Awan nagbaliwan na. Ang anak ko, asawa kin manugang mo ti bus mo. Okay laang kadiking kadayta. Okay laang kadi nga oray ibaon-baon da ka. Dahito sigurong tigasat ko, nanang. Dahito sigurong ti bayad ti panangisinak idigin ni Sina. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko? Malagipyo ka di pa ni Sina. Wan kat nuday jay ti kasisingputan kadagiti inyam amum anobiyam. Kinapudno na. Inayat kinimpatig kumit ni Sina. Iso na lang, tanakiwin na suwasak kinkwana, gapukin ni Aileen. Tiamok namin iti, kat no mga sawa kiti baknang, agbalin mo't anagin awa ti biyag ko. Ha? Tiamok iti, kat ti panangasawa kina Aileen ti agbalin na sungbat ti ginarigat ti biyag tayo. Gamsan gayam, takasla nakarkarupay anay mamagtayo iti kinarigat. Ay, Frances, anak. Talaga siguro na daytoy tinaitoding agasat ko. Daytoy siguro ti dosak. Kapoy ti kinambisyoso. Anak, saan nga amin apanubok adumtang itibiyag tayo kat dusa. Dagitoy kat palagipla ang ti Diyos asaan nga amin nga ambisyon wenno arapaap tayo kat matungpal. Dagiti daduma kat dumteng wenno sumangbay tapno mangted iti adal. Aging gaita awan paylaang nagbaliwan ti sitwasyon mi nga agasawa. 5 atawan mi medden nga agdandan na ngam awan pay anak mi. Nasingpet metkit din ni Aileen. Ngam no may papanan iti pamilyak ti saritaan, agbaliw adagos ti mood na. Kasla di na kayat atulungak ti pamilyak, babaen iti kwarta ti pamilyana. Jaklatan agtagtagari tadyak kayat nga agapa kami. Agtungtung palaklatan iti pagayatan na. Nga uray no daduma kat saan akon anaragsak iti araramidag. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam, Francis. Iti daytoy abiyag saan nga amin nga ambisyon wenno arapaap ket matungpal. Kang runaan iti amin, di ka maupay ken di mo ibaba ti kinataom. Kasaritam ti asawam, ibagam ken kuana dagiti marikriknam. Narigat met no kunam adi kalatan agtagtagari. Ilaban mo met ti karbangam, ilaban mo met ti bagim. Agasawa kayo, isu arumbang nalaang nga rod nga agtinulong kayo iti rigat ken namay.
Ti kinabaknang iti kwarta ket mabalin a mapukaw. Ngem ti dignidad ken kinapakumbaba ket kinabaknang adinto pulos mapukaw. Alakastan pagayam Francis, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.